Hello mga Ken Friends Group, siyak ni Dat Janeta nga madamang agnanay dito Dubai, UAE. Contender number 2, kanda ito yung nga road to final entry, so natanga na pauluan, balasi taaw, nga ayod ni Miss Maki Villanueva, pinarkwat ni Mr. Richard Matute, kung inareglo ni Mr. Jesse Gadao Leonardo, and sponsored by Trev USA. Jack Masargedan Ti iliw ken sega Idi madayuak Anakigasanggasat Bayat kaadayuk Leda ang unay to'y puso Yamjak manlain tulog Uray narway apan lubog Diagkot balasiw taaw Ilangkas man diagbaw Panunod ko't jak maurlos Ketrit na kasmantay marurus Biag ko't balasiw taaw Ilangkas man diagbaw Panunod ko't jak maurlos Ketrit na kasmantay marurus Urayin tun kaanuman Sakripisyok di magatagan Manugawan ka asping na Balasiw tawa na panan Diagkot balasiw tawa Panunod ko't jak maurlos Ketrik na kasmantay marurus Biag ko't balasiw taaw Ilangkas man diagbaw Panunod ko't jak maurlos Ketrik na kasmantay marurus Ketrik na kasmantay marurus Ketrik na kasmantay marurus Agyaman at unay